Ang tini norongni request no video salam ka hair care tips rei kaisa video khaidi hunmani ba abono khai tongka to ang tu kaisa o tuina kha norok joto nai mano to o tuyo ang চা পাতা রখা চা পাতা রোমানিয়া গুলো চামচা কফি পাউডার রেখা কফি পাউডার তামনি hunba abo color kachak ungnai aboni bagai rimani so o tuino kaham ke boil khainani bagai gas box hai rakha so ani all time favorite ke hena powder bright hena ang abono always phulo to kuri hunke ba onono nawo haibano most of the time ang abono use khayo bright hena khanai no color bo kaham ro aboni bangai ang abo use khayo so abo ni bangai ang 2 packet nakha ba ani bukhanayo 2 packet nango 1 packet bai ke kisa kom upayo abo ni bangai ang 2 packet nakha narokbo nijani bukhanai ni ojon mote nawi mano so o jagawo ani tuikutukha kaham kheno tuikutukmani abono gas off khai rakha kasang ungnani bangai toni rakha so aboni yagulo ang lebu thaisa kotor ma khaina kha to tami hunba lebu citric acid tongo citric acid chini bukhanai ni je dandruff abono kill khayo bacteria rokbo kill khayo aboni yagulo ang nao evian ni capsule je kono pharmacy dukano mano evian 500 mg ang namani to evian capsule শুধু hair care ni bangai samung nango amta haya skin care bo onek samung nango so skin care bahake khai abono naina ni muchunga ke norok ano comment survey di ang norok ni bangai video salam nai to o jagao hena powder galok thaniyo evian capsule ang 4ta use khaika ta aboni yagulo je hena powder galok nani bangai ang butui salam kha abo thanda ungkha aboni yagulo bono hena powder kisa mix khaye chamojo bai galogoi tongo abo kahamke galok nani nango kahamke jodi galog ya honke hena powder chaka ungoi tongnai tei bukhanayo phul thani kahamke nangalak bukhanayo bo kahamke apply khai magalak aboni bagai abono kahamke phulnani nango abo sorry kahamke galoknani nango to abo galogoi horsa tonke ekdom kaham no to horsa ang toni roi rakha the next day o amta hungkha bini thickness te bini color bo kisa change ungoi phaikha welcome back to my channel lamso go joto no ani youtube family rong no narong ni request no o video ang khai tongo কয়েকদিন সাকাং ya কয় সপ্তাহ সাকাং তামুংখা মাসা বড় কমেন্ট খাইখা যে হেয়ার কেয়ার ন নাই কাইসা ভিডিও খাই দি হনে তামনি হুনবা তাব মুয়ানি সিজন जों সাউই মানো যতনি বখনাই রক কগো so aboni bangai tips rok rodi te video kaisa salamoi phunuk di am thai sajakha aboni bangai ang video salamoi tongha video salamna ni bangai belai khelar khana aboni bangai nakar mung sanjao first of all jungke chini bukhnai no wiko duibar ki tinbar wash khainani nango shampoo rok bai phano saban bai phano kaham ke wash khai tonani nango tamni hunba tabo kolomani jara o belai ke dularo ungo jung phataro thang phano nogo tong phano kolom tuibai oborong monamo so aboni bangai kaham kheno wash khai tonani nango clean khai tonani nango to thok to fulnani nango koko chung borok rok bo samung nango buphang rok bo samung nango hela samung kore hinke kaham khe abo thangai mania so sini bukhanai bo amta haibele bukhanayo jodi kaham ke chamung rok ria hangai ge abo growth kaham ungyang nai so aboni bangai thok bo regular abo apply khainani nango koko tini bokrok sunai hunkai ke salsa sakang phano thok fuloi kaham ke bokrok rok message khai tongai next day bokrok sui mano so jara regular thok fuloi tongo boro to ani sai kom problem face khayong nai ang thok asuk full ya bani bangai ang belai ke problem face khayo ani hair fall ungmani bangai so tabo recently ani hair fall mane 90% reduce ung pa ha aboni bang ang belai ke tong thok jago so norok bai ang tini share khai na ang bai ke hair care khai iko ang hena galogoi tu ka abo belai patla ungke tam ung siga full khai ke thu choroi payo thu mukham khung leta peta ung payo to belai gono ungke bo kaham ke bukhnayo nangsuk yango so naisidi belai tui bung ya belai gono ke bung ya yam thai khai si isa abo
paste no salamnani namota so tabo jung phul laisa nayabo tam honai hena jodi continue mane week ko at least ekbar ki duibar phuloi tonma khange bukhanai kalai mani অনেক কমং পাইনাইতে খপুইনি যারা প্রবলেম দङ খাপুই দেহন ডেন্ড্রাফটা अब टोटाली अब हामै थां पाइनाय तो ताबो फुलनाय नरक नुखाना भिडियो स्टार्टिंग निसिमी आं तेनि कानसिलिका सामना कानै तंका तामनि होनबा हेना फुल खाइके कानसिलिका हाम कान खाइके अब नस्रंनाय हेना नाङे सो आं ओ ब्रास बाय फुलो ब्रास ना खा तो हैंड ग्लव्स ना खा हैंड ग्लव्स ना या हन गाइके तम होना या कचाक मु अब हमजा ग्याम ता हेको या दो हेनाता अब यासको नां खाइके यासको बेलाय खे नष्ट खायो यासको न नष्ट खायो नरनि उंगो दे उंग yang साबे माने आनि यासको नष्ट फाटे थां पायो हा ब्ला ब्ला कागो सो आबुनि बाङै आं माने बुकुर हाय कागै फायो आबुनि बाङै आं ग्लव्स यूज खाइसे ना याबो ngai dia ni bukhanai kog mani asuk sasi kog tabo iko nugo de tong sai me e nugo asuk sasi kog age bukhanai kog mani nukhe kiri ma sungsa ni pura asuk sa kog tabo kog li asu one komung paika so norogo ani o routine no follow khai kha han gaenge maybe bukhnai jara kogoi tongo boro problem solve ungnai I think ageni ka ya unke ani bukhnai je kogo iko nadi bukhnai karina bla आगे एकदम कग मानि बाङै आं बखनाय पर्यन्त खालिया दङ किरियो बेत्रानो बख्रगो सि फनांनानि किरियो जे बखनाय कगवानि माने किसा पार्ट ना ये तावो के थू फूल सनाइता सोमता किसा नागे थू फूले पाइसे नाइ दो फूले पाइ आकोय मालाय फिनाय दो इको आं हेना फूल पाइए अब राम थांखा मादि बेबाग एकदम ड्राई खालिया बेबाग बखनाय रगो पूरा ड्राई उखांके सुवानी कस्तंग आफ्रो बखनाय किसा मिसा चौ आबनि बाङ बेबाग ड्राई खालिया इको करा उपायखा ए जागाव नाइदे तो अब किसा हा तो टोटाली आं 3 घंटा नारखा जदि कालार तेबो खाइनानि मुचुं हांगे कालार माने तेबो काहामखे फाइथुं हमता 1 2 गो हनगांगे गोबां टाइम ना तनो दिन 3-4 घंटा 5 घंटा हमता है तनो मानो तो आंखे 3 घंटा हमखा 3 घंटा ना तनो खाइ को राम खा आसु बाइनो गो नानि तो ताबो सुइ पाइगाना सुइ तु बुइ फाइखा आं इको बख्रक बखनाय सुइ ना खा so ang norongno sayadaba hena fulmani bagai ani bukhnai rok bokisa kogmani komung ma hayung jakhang tabo bukhnai kisibile tabo norongni buskang ang khale phunungai ani bukhnai busu kok phunugana norongno te kaisa ko jedin hena fulo hena phun koko ang tini hena ful kable tini shampoo khaya do next day o shampoo khainai तामनि होनबा शैम्पू खाइखेंके कलर थां पाइनाय आबनि बाङै शैम्पू खाया तो जारा खानाय कुफुरनि प्रॉब्लेम दङो बरो हेना फुल दी सप्ताहे एक बार 2 बार फुल दी खानाय कुफुर सिजागला साक्सरुक पाइनाय एकदम नायथकनाय तो नायदि आनि बखनाय ताबो किसि खसि ताउसि तुगुइ फाइमानि नाय मुखांरावबो कोनो फुल जागे आं बखनाय कगो हनै आं बखनाय बारा खेराय नामानिसि न्याका आनि बखनाय आरो बिसिमा जरा न कलायो बखनाय नरंनि बुसखांनो बखनाय आं खालै फुनुङा ना
ang bukhanai khalmani tola de kalai abo bo phunungnai do ang nai de khosa galak bukhanai no video ang abo bukhanai khale phunungmani bukhanai chode jaya abo na ang kat khai galak nai normi buskang na ang khale tongo phununga na nai iko iko khal pai kha na jang phununga na norong no ani bukhanai busuk kalai kha iko nugo de tong khana ra e iko ngai de ani bukhanai asuk sasi kalai sio 4-5 sasuk आगे जे बखनाय कलाय माने किरिमा संसाखे आंखे वानसुगै बायखाजे आं ताकलां पाइनाय हमताहाय किरिमानि आनि बखनाय आगे कगमानि तावले 3-4 टाखसि आं बाहायके बखनाय कगमानि आनि कमु हा सामानिखे आं थक फुल पाइके नेक्स्ट जो शैम्पू खायो आबार 2 दिन तंगै आबार थक फुलो तेवाइसा आबार शैम्पू खायो 2 दिन पर 3 दिन पर हमथाय थक फुलै शैम्पू खाइखा तो हेनाबो सप्ताह वाइसा फुलखा तो आनि खपुइ रक्त करै आगे तंगो सामानि आगे सरायफ्राव तंगो सराय माने सिक्ला सकद्रफ्राव लाइक 13-14 एज रगो तंगो बाट जेफ्रु निसिमि आं आफ्रु निसिमि खपुयु हनै हेना फुलखा हनगांगे ते खपुइलो उंलियानि सो mostly dandruff ni problem tong hange khopui ni problem tong hange norok please hena phul ke ekdom hamoi thakmani jesu dandruff ni shampoo use khaisi di bokhnai tei bo kogo kono solution nungya shampoo full fro simi ek din 2 din dandruff phaya do ulo hai no phirogoi phayo ungo dandruff but permanent solution nung khange noro hena phul di bisasa yanke phulei nai di jodi khopuya barung khange apra ano comment sabai di ba ani video tei ta na di ang mane ontai sai tong khopui ekdom dandruff heavy dandruff ni problem tong khange noro please hena phul bai di hamoi thang pai nai at least saptahe waisa phul di hamnai ang obo sai tong to jedin hena phul adi no shampoo ta khaibai di next day shampoo khai di so ani hair care tips norok bahayung jakha please comment o sabai di ang omta hai khayo na ani khnai no care khayo so ani khnai asuk bang ya phano medium no ani thickness ke hai phano cholo bukhnai asuk kogli ang belake tong thok jago ingya ge oino baro ke ang ni ani oino baro ke ani muya season je bukhnai kogo aprang jotno bo khaya ang wanchu je muya samani bangai simisi kogo amta haya jotno bo khaina ni nango sung thangnani bangai abo chamung nango bukhnai bo chamung nango so bukhnai no bo thike kaham ke care khaina ro khainke sini bukhnai kaham no tongnai healthy no tongnai so bukhnai kering gange borong nai thok ya sitrao joto sawe mano bukhnai baisi sung boroi rong nai thogoi tongo even chala ro pojono nai di taklang pai khange busuk sitra nai boyos hai 12 si bura ungjak ma hai ungjago amta hai so noro please try khaiba di ani o tips no inke noro bo sawi man nai ang busuk tatal sa busuk kubuisa haya da to video nai mani bangai noro joto na paifle hambai ro